قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یل قوم ڈون پت کرن رب العالمین سن دربار ہزار پار دوپنس اے عرش والے ژٕ چھُکھ زانن انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یم چون بندن یم چون پیغمبرن دس دہس تہ قومس دعوت راتس تہ قومس دعوت فلم یزدہم دعائی الا فرارا. مگر میانہ واز پرن سۭتۍ گٔے یم زیادٕ زیادٕ ژلن. بہٕ اوسُس یمن کالہٕ تہِ واز پرن صبحن تہِ واز پرن مگر عرش والہِ یہ قوم گوٚو نہٕ میٲنۍ دعوت قبول کرن یہ گوٚو نہٕ میون پیغام مانن. وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم ییٚلہِ مےٚ یمن دعوت دِژ ہے ؤلِو توبہٕ کرو ہے رب العالمین سٕنٛدِس مغفرتس کُن یِیِو جعلوا اصابعہم فی آذانہم یمو تھایہِ پننہِ أنگجہِ میون واز بوزنس میون واز بوزنس پنن کنن تھوپ. یمو دوپ أسۍ بوزو نہٕ یہِ واز دربدر گوٚمُت نعوذ باللہ بیکار گوٚمُت نعوذ باللہ. ربا وۄنۍ چھُس بہٕ یہِ پنُن فریاد چانہِ دربار تراوان. یمو کیا کوٚر جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. پروردگار انگجے یوت تھایکھ نہٕ کنن منٛز یمو ترایہِ پننٮ۪ن کلہیرن پنٕنۍ پلو یمو ترو پننٮ۪ن کلن پنٕنۍ پلو دوٚپُکھ اَسہِ گژھِ نہٕ نظرِ تہِ یُن نوح علیہ الصلوۃ والسلام. یمن گٔے نہٕ میٲنۍ شکل وٕچھِنۍ تہِ برداشت یمن گوٚژھ نہٕ بہٕ واز پرن وول برداشت. واسروا ربا یم ژٔلۍ واستکبروا استکبارا ربا یم بنے بٔڑۍ تکبر کرن وٲلۍ. یمو یہ دعوت مٲنۍ نہٕ. ثم انی دعوتہم جہارا مگر ربا ییٚلہِ یمو پننٮ۪ن کنن منٛز ترایہِ أنگجہِ ییٚلہِ یمو پننٮ۪ن کنن تھوپ ییٚلہِ یمو پننِس کلس تروو کپُر مگر چون یہ بندے خاص گوٚو زورٕ زورٕ واز پرن. مےٚ کٔر پنٕنۍ آواز بلند لوٗکو بہٕ اوسُس زورٕ زورٕ ونان لُکن. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. لتہِ تہِ پوٚرمکھ واز بڑِ تہِ پوٚرمکھ واز لٔتۍ تہِ پوٚرمکھ کُنہِ زٔنِس تہِ پوٚرمکھ اجتماعس منٛز تہِ پوٚرمکھ مگر یمو کیٛاہ کوٚر یمو میٲنۍ اکھ کتھ تہِ مٲنۍ. پتہٕ ووٚنمکھ یورٕ فقلت استغفروا ربکم. مےٚ ووٚنمکھ وُنہِ چھُو بچاو وُنہِ چھُو بچاو وُنہِ چھُو بچاو. 900 ؤری ووت مےٚ واز پرن 950 ؤری تُہۍ چھُو نہٕ مانن. وۄنۍ ونہو لاسٹٕچ کتھ وُنہِ تہِ ہسا بچو کمہِ سۭتۍ بچو استغفروا ربکم. تلا توبہٕ کٔرتو تلا ییٖتو واپس انہو کان غفارا سہ چھُ بوٚڑ مغفرت کرن وول. مغفرتٕے یوت نہٕ اتھ توبس چھُ شرف. ییٚلہِ تُہۍ توبہٕ کٔرِو تۄہہِ چھو پتہ تۄہہِ کیٛاہ دیٖوٕ رۄب یُرسِلِ السماء علیکم مدرارا. تۄہہِ پیٚیہِ لگاتار بٲرِش خۄشِک سٲلی نالہٕ ولنہٕ نفع بخش بٲرِش برسایی پروردگار. ویمددکم باموال وبنین تہنٛدِس مالس تہِ کرِ برکت پروردگار تہنٛدٮ۪ن اولادن تہِ کرِ برکت پروردگار. دکانس کری تیٚلہِ برکت پروردگار مالس کری باغس کری تیٚلہِ برکت ییٚلہِ دۄہس تہِ آسٮ۪کھ استغفار کرن وول راتس تہِ آسٮ۪کھ. نمازِ سلام پھرنہٕ پتہٕ ییٚتہِ اللہ اکبر سمجھزیو سلام پھر مولوی صاحبن مقتدی صاحب چھِ انفرادی طور امہِ پتہٕ ذکر کرنٕکۍ ذمہٕ دار ذکر ٲسۍزیو کران مگر اکوے کلمہٕ چھُ 3 لٹہِ اکوئی کلمہ چھُ 3 لٹہِ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. مگر امہ برونٛہہ چھُ اکھ کلمہ 3 لٹہِ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز پڑھم
مگر خبر غلط ما گوم نماز منز تہ خبر غلط ما گوم ربا معاف کرزم ربا معاف کرزم ربا معاف کرزم اوے فرمو چون تمین دل قرار چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ ایوہ الناس توبو الاللہ ہے لوکو ہے توبہ سا کرزو توبہ فإنی اتوبو الاللہ فی اليوم 100 مرہ چون تمیون معصوم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں نش پاک تو منزہ بعد از خدا بزرگ توی قصے مختصر بعد از خدا بزرگ توی قصے مختصر مگر امہ باوجود چون تمیون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکس دہس مز ہتہ لٹ توبہ کران ہتہ لٹ معافی منگان ژت میں کس لٹ پہ منگن اگر ژٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمس پٮ۪ٹھ استغفر اللہ پڑھو نکھٕ وسہِ آز چون تو میون معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکس دہس مز ہتہ لٹ توبہ استغفار کرن رب دپن یل تُہۍ تہِ بنیو تۄہہِ کیٛاہ کرہو بہٕ وَیُمدِدکُم بِأَموالٍ وَبَنِیٖن مالس تہِ برکت اولادن تہِ برکت تیٚلہِ روزِ نہٕ قومس شکایت بہٕ چھُس بے اولاد اللہ رب دپن بے اولادن چھُ اولادس علاج اولاد ژھانڈنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ دان لِوُن ہاں دان لیو تا ہتس وریس اس سٹیج سے سن لو دان لیون سچن اولاد بنن کندور کرن سچن اولاد بنن میز متن سچن اولاد بنن توویز نول تاون سچن اولاد بنن پنداو پھیکس گنن سچن اولاد بنن پیرس نش خانداری نن سچن اولاد بنن پیر تکچ بے غیرت بے ضمیر تم چھ بے اولاد خاندارس ونن کنی زن سوزن خانداری دپن چھس کنی زن سوزن اولاد بنی تیلی یل کنی زن اگر سوت آوہس تیل بن اولاد مگر یہ کوتا بے غیرت یہ دپن خاندارنی یہ گو سوسن 500 نیزم دل کس قرارس کیچا ہاں امس ڈکھس نیزم کیچا ڈوک چھیا یوہے کاش پڑمت آسیا قومن یل مرن چھنا کان تعزیتس گژھن چھنا سنت مگر آج چھ پرہیزی کرن تعزیتس گژھنس کیاز آز تت چھو پتہ کس حالت چھ آسان تت چھ کرک دِوان پتہ چھ انسان کھوژان دپان وۄنۍ گوٚژھ نہٕ رۄب سُنٛد غضب نٲزِل ییٚلہِ تتہِ زنان چھ کرک دِوان میانہِ ڈکھیو ژٕ کوٚت گوہم ییٚلہِ یہِ ڈوٚکھ چھُ ونان اللہ تعالیٰ چھُس دپان جہنمس اندر یُس کُڈُر عذاب چھُ سُے کرے یہِ وننس پٮ۪ٹھ ژےٚ اوس یا خیال یہِ چھُ میون ڈوٚکھ چون ڈوٚکھ چھُنہٕ چون خاندار چون نیٚچو چون ڈوٚکھ چھُ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ عذاب کم چھ دمائی اگر توب بغیر گزرے یہ ونن واجن کرک دن واجن میدان معاشرس مز لاگئی سوردی یس وردی سکن کینسر کری یمی وردی سوچ سدود وقت تمس خاتون یہ ونمت آس میانہ ڈکھ میانہ پھلان تو پھستان اگر توب کرنے گزریک سوردی لاگی پروردگار یمی وردی سوچ خشڑ وتھی اور ششترو نم دی پروردگار ششترو نمو سید زلک پنن پان اگر توب بغیر گزریک مگر یہ واز چھن اس زنانن پڑمت اوے چھ تعزیتس مز حس کرن انسان زیادہ چھن گژھن تعزیتس تت چھ رب سن غضب آسان پتہ اگر تمن پڑو دپن ہے تکہ چھ پتہ اس کیا گزریو اس کیا گزریو مگر رب چھ دپن گڑے الذی خلق الموت والحیات میں چھ موت کورمت پادہ گڑ موت اد زندگی